Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Epiphany Church Parish Mowbray ha ka pratrek ukala lingkot arajar arpulai kalapun kut ya ka jing rakhi ya ka jing dap san posnem lani ka jubilee ksiar jong ka jingyat lenti ka parish nadu palapli ya ka ha ubenai nailur jong usnem khat kandai spa nyu puar ha gani ka singker pangla penkentang ru ya ka ying mani bathamai ka parish Mowbray daw Archbishop Victor Lingdo ha ka jingya don nang kilingdo kiriuniam badaki hajar hot kiriunget jong ka balang Catholic ibahap po ka Mowbray Parish panakiwe-kiwe parish. Habaya keren bu upadar rang ba ka parish Mowbray upadar Ballaston Marbanyang ulai thu ya ka jingyat lenti ha ka banchna ya ka yeng mani bathamai ulaong ba ka jingshna ya ka yeng mani kalong kumshi banta ban pensa jingkan mau ya ka jingdap san paus nem ka parish ban kala shempor ars nem ban pendap ya ka yeng mani Syuk loong balala ban pendap ya ka yeng mani deng ba ka jing tre shitom ba jing senyang ki para bangen ba na kiriu shimen kani ka yeng mani ba thamma jong parish Mowbray ka long ka we na ka ba itana tam ha ka jalan nyam ba shalong Kita bagi jing keban badal jing suyo blay Untuk kesini, ialah ban rakhi yang kejing dap san pusdem yang kena parish Mowbray kejulu. Last time yang kena parish, usdem kat mas pak nyu puar. Dan mereka kalau kau kat haulu arajar puar, kalau kau san pusdem. Bab kum kejing sakkan mau jong kejing dap san pusdem jong ke parish Epiphany Mowbray julu. Inilah ya pendek kum ke parish ban sena ku ke yemani sakkan mau ban ngelalu dia ban sena ke yemani kena ke yemani kecimpur lagi ars namtam ban pendek ke yemani kum bakal mentah ki kun kestan di parish kiladan kap raja sal spangut giladan lahajar aspa tenuming kikun kristan pengikinan ba lalapas na yung yamani dagaji itrelang jong babuan iklim dia kijarap kibana sabari ilala pelun dagaji trei dagaji senyang lang jong ipa jong blay kendet kidang kiba ay sungubha kibana sebelum sungubha dan kinalikai kibais ya bana subhana katulab joki dan kinong tre sokar kibala ay subhana katulab joki dan katukani kirus shimat kibala na subhan am tagani di
Kemilinti banyak salaban pendep pura ya ke bahasa kuat juga dari mani kahol ni pendep pura parasa teng kahol ni salah pendep lese hakini ki pendep banai ni salah sebab pendep pura ya kini tinggi aku blay aingu itu ki badan bentalang hal ban pendep ya kini bani kibok riwang ya kita jublay nane sakmat bagi nang roy hake jinget na roy hake jing sakri jublay na dap daga jing im ke batmai ke jumbat cupur khat batmai santos nam yo alai pansus nam kelalong snam jugurku bat tempat kini santos nam kelalong snam jugurku idap je semua itu missionary ke balwan dan baru sembai juga jinget tapi di kisan pusnam nadu kejik sedang juga di Paris berhadu mentah tidak bisa semua baru di negeri balang kibala mentah akan penyiar khimar ke jumlai tapi di kisan pusnam kipadar kibala trei nadu mensua kira trei sistem nata kadau kira suthet sejinget akan ke Paris jungi bat hadu mentah meni kursan jungi kila suthet agi jinget ban nginget banan nang sakmat kini kisnam ki banwan kisana long susu kisnam kepada begitu habar kilang sampai ke mesin jadi kestan cuni ki kestan hagi ki kidan la hajar arspa tumin kidan la hajar arspa tumin ki kun kestan ki kidan kejing bunyi beri kidan hatra hajar sanspa gede dari segi apel subhai pi barok iwe apel subhai kini dun ram bayali nah ini dari segi ibala wan sekali segi abang el subhai ya ki angel bakiru kot badia pi ban men ko para badwai na kabenta junga how try ublay jungi ublay badon bor San Posnam Menchua, ki bahalor jangi na ruas Bishop Hubert Di Rosario, bamkuahin jong blay, ringkado para Jacob Alukal, balalong Paris Pres Meningkong, para Thomas Manjeli, kum asistan Paris Pres Meningkong, bar kiwei kiweru kelainam, ia kani ke Paris, kum ke Paris jong ke Jimpen Pau, ni ke Paris Epifani. Ngatarai ki don ke Jimtumu ke Basyai, bahkan ni ke Paris kan long kum ke Paris ke penpa wiki wepat bau try Jesus Christ ulang ublay basisha habangi paidin bekertiang dien hakisan posnem balalekno shisha kani ke Paris kala im biya ke kerteng kala le kata ke bau blay kwa bat ke bau Jesus lah hukum
Khilai nama kata syakijai benriu para penlong iki kisenran cenga penbaptis iki ya keteng pa ukon bat umat sia bakot maciu arpu pra katendai datau bat pin saki yang syeduk bakot ke partai ke kamjok ke postar iwei pra hakini ke san posnem balalaino ke jingai kelaroi step ha hakani ka temri boy hakani ka snak niam mau beri berkuwei na kani ka parish bon kiling do bat kiruniam shinram kathe kilami na ka parish mau bri